Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana kwaNgcobo Fuze unyama nambana kwabazonde iqiniso baba Nhlanzi baba mbasha niyaphila kodwa hayi siyathokoza baba izibongo zami lezi engaziphiwa enye insizwa ithi unyama nambana kwabazonde iqiniso abantu abaningi Nhlanzi mawukhuluma iqiniso abakuthandisisi futhi mawukhuluma iqiniso bayathanda ukuthi bakwehlulele bathi udukisa abantu bathi ufundisa abantu engafanele ukuthi ukufundise isiminya vele sinjalo sazalwa sabasodwa kwabo saba intandane manje ingakho sisesimene esinje kulomhlaba ngoba manje siphile emangeni ya siyaphila kodwa sixakekile ngoba iqiniso selifuni kunjalo siphila nje kodwa ukuphila wethu sihamba nezinkinga ngoba manje sibalela iqiniso andiqiniso lokuphila mba okubhlungu baba uNhlanzi ukuthi iqiniso selizela baleka ngisho emabandleni nakhona iqiniso lisekho nasemakhaya imbali mawukuthi nje umuntu ekhaya omkahle emasentini wena impela ozwakala nanokuthi ke baba uNhlanzi kukhona abantu abagcina ngokuthi babe nezindlebe bangabi nalo udlebe lokulalela inkulumo esuke ikhulunywa kunabantu kunjalo kunabantu esithi masikhuluma bajahe ukulalela ukuthi bazoxeka nakuba inkulumo isiminya abasabusayizi ukuthi khana nokuthi ikhulunywa ubani ngiyamazi lento ayikhulumayo ikhuluma eubani kanti manje akazi ukuthi uNkulunkulu kumuntu ubekile umuntu nomuntu uNkulunkulu khona ayibekile kuyena uyamaza umazi wena thanda ezokuphilisa mawukuthi uyayithanda ungayithandi udlule mhlambe baba uNhlanzi ngaphambi kokuba sihlabele phambili akuba bingelele ababukeli bempunga yesintu uzethula ukuthi ubaba uNhlanzi ubani ngisho ngoba impunga yesintu ikhulu usuku nosuku mbasha siyathokoza baba ngithi ngibingelele kubabukeli nabathandi bempunga yesintu enhla nasenzansi mina igama umbuso Shembe Sibongo Nhlanzi isithakazelo mbantu makuthiwa baba uNhlanzi abanye bacathi igama hayi ithakazelo zakaShembe uNhlanzi umuntu ngomathabzo lo Donso Nyathikazi onhliziyo sokhabzelo umzazelo kwaqaqaqa umetsheni ombulanga obaba omkhulu lapho manje umuntu mawuthi Nhlanzi umuntu athi cha isithakazelo sakaShembe kahle Shembe nesibongo sami uShembe baba uNhlanzi angiphinde ngibonge futhi ukufinyelela kwakho la kwimpunga yesintu lento ngifuna ukuyiqala kanje baba uNhlanzi ngiyathokoza mina ngiyimpunga yesintu nginazaretha mbasha ekubeni kwami iNazaretha angizange ngihambe ngonikela ngifuna umsebenzi ngathola umsebenzi ngase ngiba yiNazaretha ukuba kwami iNazaretha kwafika amakhosi asekuphakameni ngezibonakaliso ezakimi ngeke ngize ngizixoxe kakhulu izibonakaliso ngingene kuzona ngigxile ngesimo sesikhathi kodwa ngiqonda ukuveza ukuthi ukuba kwami iNazaretha kwafika amakhosi asekuphakameni uma kufika amakhosi asekuphakameni kwahamba kwafika amakhehla inkosi yokuqala yafika engayibona nje esibonakalisweni kwakuyinkosi uThingo ngangingazi futhi ukuthi inkosi uThingo kodwa ngatshelwa enye insizwa eugazi lami ekuyiyona yayiNazaretha mina ngangibona ikhehla nje ngingalazi ngaphupha futhi elinye ikhehla lapha engangingalazi la ngibuza ukuthi yini ngisebenzisa imithi kangaka ngathi mina umsebenzi angiyitholi labe selithi lekhehla uzolala namhlanje uyothi mawuvuka ngakusasa konke kobe sekuthethiwe uma ngilichaza lekhehla ngoba into eyenzeka kumina mangisondela kulona lekhehla ngaguqa ngamadolo uma sengiphaphe mengazibuza ukuthi hayibo lekhehla leli lisima kanjani mangixoxela yena futhi ugazi lami wabe sethatha ifoto wangikhombisa futhi ngalikhomba ngathi nanti lekhehla kwakuyinyanga ezulu uyangizwa ukuthi landa amakhosi omoya uyangizwa ukuthi ngithini landa amakhosi ezulwini hayi emhlabeni ngesizathu sokuthi ke mina baba uNhlanzi ngumuntu onenkani uyabona ngaqhubeka mina ngilo ngiwasithinta amakhathakhatha
kwabe sekufika ke manje ikhehla lakomalume nalo lafike lawuvala umuthi kumina. Umuthi angiyena umuntu ogxilile kakhulu kuwona ngoba into zami azivumi uma ngithinta umuthi. Kodwa ukungavumi kwento zami uma ngithinta umuthi akusho ukuthi abantu sekufanele ngibashumayeze ngokuthi imithi abayiyeke mayibasiza bona. Ngoba njengoba sabantu asifani namathongo ethu awefani. La ngifuna sekhona ke babunhlanzi. Kunabantu babunhlanzi abamenyiwe ushembe njengami. Kwazi kube bayaphenduka amakhosi azifikela wona kubona ayishumayezela wona namathamba alela semakubo avuma. Kodwa kwangaba yiwona wonke avumayo. Noma lento ngiyibeke kanje kunomuntu babunhlanzi oseyiNazaretha. Kungabe ukuba yiNazaretha kusho ukuthi bonke abantu bakini abaphila emoyeni seba amaNazaretha bonke. Akuba njalo manje. Hayi akuhambe kanjalo. Ukuba iNazaretha usukhethwe yilabo nalabo ukuthi yobamela. Futhi ake ngithi ukukhuluma manje. Uyabona ukuba iNazaretha okubaleka kakhulu ukuthi kuvuma inhliziyo. Kukhona into esinayo mbanjwa le angazi noma mhlambe angazi kodwa amakholwana nje lento wonke nezinye inkolo ukuthi umuntu umekholwa engathi ungcono kakhulu kunomuntu ophuzayo angibe kanjalo manje. Kanti into ewukheka umuntu inhliziyo maningi amakholwa anenhliziyo ezibukhuni noma ezimbi. Yebo uthothi uyakholwa kodwa inhliziyo yakhe ibukhuni manje. Akanasibusiso ngoba phela isibusiso hlala enhliziyweni ahlali evathweni noma ayihlali nje kumuntu hlala enhliziyweni isibusiso. Uthola ukuthi lo ophuzile noma lo uyena ongathi akaye esontweni noma ngathiwa akaphuzi kodwa akaye esontweni kodwa uyena umuntu onenhliziyo enhle onesibusiso. Ufuna lento uma ukuthi yona mbandwa siyayihlaziya singamakholwa simbheke umuntu ukuthi lo muntu kahle hle unenhliziyo enjani. Baningi abantu abakholwa abantu abanenhliziyo ezimbi nezikhulu abacashe ngeingubo lezi noma ngabe kuthiwa iliphi ibandla nangaphandle kwamaNazaretha. Manje lento iyalimaza kakhulu mbandwa ngoba sigcina sihlathisa abantu abayihlobo zethu masinemicimbi sibabeka kwezinye indawo ezingafanele ngabe ibona sibasondezayo laba nesibusiso siyabahlehlisa sisondeza umuntu ngoba sithi uyakholwa kodwa enhlizweni akho kholwa akho lutho. Uyabona mbandwa babunhlanzi mbandwa kunento engihluphayo. Uyabona uma ngichaza indlela mina ubuNazaretha ebavezwa ngayo kumina buvezwa amakhosi kuze kube manje mina amakhosi ayakwazi ukuthi afike kumina. Ingakho nginesibindi futhi ngingenandaba nabantu ukuthi bathini ngeinkulumo ezikhulumayo ngoba amakhosi asekuphakameni awabafundisa abantu ukuthi abahambe bayolawula emakubo uma bona sebamaNazaretha. Uma mina ngiyimpunga yesintu ngifika ngithi awukwazi ukuthi uma usuphendukile uthatha inkolo usuhamba yakini usoyifaka ngenkani akuyona kwenziwa ke lo. Awukwazi ukuthi kini ngoba nakwena usuyiNazaretha usuvala utshwala ukwazi ukwenza lokho. Akuyona inhlonipho lokho. Uyabona ingakho ngiba nesibindi ngoba ngiyazi ukuthi leyo nkulumo iyiqiniso. Angikhathali noma ngabe umuntu uthi uphikisa umthetho kaShembe. Mina babunhlanzi lapha kofuze ekhaya aligcini isabatha ekhaya aligcini isabatha kodwa kwami liyagcina isabatha ngoba umuzi weNazaretha. Kubalekile ukuthi abantu sibafundise ukuthi abayeke ukushaya imithetho emakubo. Abazali babo ekufanele bashaya imithetho emakubo. Uma uyingane ungaphansi kwesandla somzali uthobela umthetho womzali. Uma kuwukuthi umzali wakho akalona iNazaretha wena uyingane uyiNazaretha akufanele ukuthi wena uphoqa umzali wakho ukuthi akagcina isabatha. Nginama nanokuthi akufanele siphendule imizi yasemakhaya siyenze iba amathempeli. Ekhaya angabe sethempelini ekhaya kube umuzi wasekhaya owenza zonke izinto ezenziwe eminye imizi. Nanokuthi futhi mbanjwa singahambeli phambili abantu abadala ngendaba yenkolo. Lento isho inkulu kakhulu mbanjwa abantu abayeke ukuthi umuntu mase yiNazaretha usezofuna manje ukuhlukanisa ukuthi ke ngoba sengiyakholwa mina lekhaya enzani ukuthi angazi ke bayithathaphi lo ngoba kuyona ngisho nenqubo umgomo kaShembe. uShembe wonke umuntu owakhe ophuzayo nongaphuzi uyakwazi uShembe uyidobela umuntu ngoba wena uzothi uyiNazaretha egcineni mase siyakubheka ngaphathi akho umNazaretha uyigqokile le ngubo inhliziyo yakhe ibukhuni ngoba nenhliziyo ezibukhuni. Uyabona lonto akukusizi ukuthi ugqoke ingubo emhlophe kodwa manje egcineni ngaphakathi ayikho kuwena. Uyabona lo izenzo zakhe ezizosho ukuthi wena uyiNazaretha. Uyazi babunhlanzi
uShembe ngiyamthanda. Mbanje. Nenkulumo zami engifundisa ngazo abantu. Mbanje. Ziwufakazi ukuthi uShembe ngiyamthanda. Ngani na? Leqiniso esilikhulumayo abantu abangalifuni liyamvikela uShembe ekuthukweni abantu bomndeni wakho. Abantu abaningi inkolo kaShembe isiphenduke yaba nephunga emagcekeni asemakubo ngesizathu sokuthi banembe bathatha yona balahlekelwa inhlonipho. Banembe bathatha yona bafuna ukuzolawula abazali babo, bafuna ukuzolawula abafowabo, bafuna ukuguqula izinto ekade zenziwa lekhaya. Uwena usukhanyiselekile wabona uShembe wathola lezo mfundiso lezo musu kuhamba uye ekhaya uyoguqula izinto ngenkani yiba uphawu wena phambi kwabo elibakhombisa ukuthi uShembe umuntu onje bese bona babone wena njengoba wena uqhubeka ungahloniphi kini ubaphoqa abazali bakho ubenzisa izinto ngenkani mawubheka uShembe bazomthanda yini ungathini into babunhlanzi ngalabo bantu abenza izinto ngenkani emakubo esebethunaze isithunzi sikaShembe uShembe useyathukwa ngabo. Hayi Mbanje lento ishoyo futhi ngiyabonga ukuthi ikhulume into eyichilo embi kakhulu ebandleni ngoba awukho umthetho othi uma usuyiNazaretha kufanele manje ulawule la ekhaya. La ekhaya kunamathonga ayengasonti kodwa kwembethe wena kunamathonga la ekhaya ephuzela utshwala nje Mbanje kunabantu ababephuza utshwala nje bakini omalume bakho noma ngabe umkhulu bakho abakwembethe wena labo bantu othothi egcineni bawukhiwe impilo yakho banenhliziyo ezinhle bayakuthanda wena usakwazi ukuthi ubanake ngoba naku usuyiNazaretha uyabona muzi ukuphendula umuzi wasekhaya noma ukuphendula ikhaya ufuna libe yithempeli imithetho kaShembe ilawula noma ibusa kakhulu ethempelini uyayibona lona uma wena usufuna ukuthi ufuna uba nethempeli phuma uyoqasha Mbanje noma phuma inxiwa lakho phuma umuzi wakho la uzolawula khona Mbanje uthi lana enkosikazi wami akwenzi ukuthi nokuthi ekhaya umuzi omkhulu wasekhaya la ekhaya kunabantu ababengasonto abayiphuzelayo bathanda abazali bakho noma umalume bakho mekufanele ngabe umthengele into eshaya umthengele umalume wakho babunhlanzi. Yebo kunenkulumo engike ngayikhuluma abantu abaningi ngesizathu sokuthi abanalo udlebe ngizothi banamadlebe ngoba indlela abaphawule ngayo uyabona vele ukuthi ukulalela bakwazi. Ngikhuluma inkulumo babunhlanzi ngithi mina emakhehleni angembethe akuwona wonke amaNazaretha kodwa kunamakhehla amabili ekuyiwona angikhombisa inkolo kaShembe. Ayizangitinyela babunhlanzi kwathiwa hayi wena ayikho lento oyishoyo kwasha kwacima kwavuka. Kungabe babunhlanzi benginamanga yini mangithi mina emakhehleni ami khona amakhehla aziphuzela utshwala nje. Ukhuluma iqiniso. Uyabona? Ukhuluma iqiniso. Umuntu abantu ahamba nabo abanye baba sebengasonti abanye futhi baba amabhinqa abanye futhi indaba yesonto akwazi bayingene enhlobo abanye babeyiphuzela utshwala ngoba sihamba nabantu abaningi manje abasembethe kunjalo babunhlanzi ukhuluma kahle impela ngoba nami manje njengoba ngilana nje bakhona abasekhaya kaShembe abangazi balandela isonto lakaShembe obaba omkhulu bethu abanye oanti bethu abaze bahamba impela ngesikhathi samqalo wendlela bengazi basote la ekhaya kodwa bakaShembe sibonga yabo ongasho ukuthi sesothi ngoba laba bengasonti abasembethe bamathonga ethu njengomndeni wakaShembe yibolo ya sengisho ukuthi baningi abantu bakaShembe abanye abangaphendukanga lesikhathi ababamkhulu umqalende babebuka nje ukuthi wenzani ubhuti yabona lo sengisho ukuthi bonke laba amathonga ethu yabona ngizokulinganisela nje uba umkhulu wethu uStanele onkosana wala kaShembe indaba yesonto ongayona into yakhe wayishayela nje yabona mina mefika kumina ukafike athi ucela itiye lakhe bengithi ngimenzela leli mbanjo leli enoshukela athi hayi mina mntanami ngangishayela ngicela ungiphe leli lami angishaya indaba mina ungicwasa angithi ayibona lo sengisho ukuthi imbanjwa into ebalekile lalela abantu abakuwena ngoba njengoba sahamba nabantu ababengasonti abanye ababeyiphuzela asisho ukuthi abantu mbanja ababuyele benzele abantu utshwala fanele lento siyicacise ukuze abantu baqonde cha phela babunhlanzi vele uma uyiNazaretha usuphakamisa izandla wayikhetha inkosi enkulu yasekuphakamela awuphuza utshwala ukhona nengoma kaShembe ethi sabashiya bephuza samlandela uphungelihle ithini esaguqa saphakama sathi seyikhetha inkosi yasekuphakamela
sashiya abafowethu bephuza ekungasho ukuthi ekubashiyeni kwethu bephuza sizobuya bengasaphuza thina uma wena usuyinazaretha awuphuzi wena ophila ngomthetho kaShembe awuphilisa abantu bakini ngomthetho kaShembe ngoba bona bakambona uShembe into ke siqhatha nabantu unhlanzi leyo abantu uma sikhuluma sibafundisa ukuthi wena ngoba wena okhetha inkosi phila ngomthetho kaShembe wena ungaphilisa abantu bakini ngomthetho uma unika inkinga la uhlala khona phuma uyoqasha makuthi akuqasheke kuthola inqiko ngoba egcineni banjwa ngempela nabo labantu bayakudinga futhi bayakuthanda futhi bayinhlanhla empilweni yakho awukwazi ukuthi uzothi uyabashiya ngoba uma ukuthi ethi umalume wakho noma ukhokho wakho noma ubaba wakho noma baba omncane wakho athi mntanami mina ngangiphuza mina washo njalo umkhulu uStanley wathi ngangiphuza mina wathi uhlala wenza amatiye la ekhaya kodwa manje mina awukwazi ungibekele lutho mina ekhaya angazi ukuthi utshwala bugaya kanjani ba ufanga indaba fanele ngithenge ijuba ngilifaka ukhambeni yabona lo ngoba angazi ukuthi empilweni yami lo muntu unayiphi ingxenye noma irole ayidlala noma yini ayenza empilweni yami ebalekile ngoba ukhiye egcineni ukhokho wami noma umkhulu wami noma uyithonga lami angithi ayibona lo ntombi sengisho ukuthi abantu abangamusi ukugijima abamusi ukuthi bacwasa abantu ngokuthi babheka umuntu ukuthi inhliziyo yakhe injani baningi abantu abakhuluma manje abanenhliziyo ezibukhulu futhi asilungise nale gobongo mbali asisho masithi umuntu akadla igobongo ahlamuluke ahlamulule idalo ezikuyena sisho abantu ababuyele emthini igobongo liyafana manje njenge treatment HIV no asibeke caca angithi uma udla wena ama ARV udlani i-treatment yani i-HIV i-treatment igobongo yeyidalo esegazini ukuthi uyihlambulula ngegobongo angithi yabona ngeke uyihlambulule ngamanzi abusika yabona uma bewazi ukwadla ama-ARV bezama ukuthi balungise indaba lentaba lesibaphethe HIV leyabo sengisho ukuthi yimpo umuntu asabudla igobongo kodwa uyawadla amaphilisi lawa ama-ARV ngoba treatment ayike treatment ongayidla uyidlela wena HIV ngaphandle kwani kwama-ARV angithi igobongo li-treatment yeyidala uhlambulula idala esingasho ukuthi abantu ababuyele emthini ababuyele into lezi abantu abangamusebenzisa imithi sithi wena hlambulula labantu abakuwena ukuze bekhona ukuxhumana kweyidalwa nawe ngoba egcine ungabagezile kwenegazini bayinkinga bayakugulisa bakudalela inkinga ukubuza babunhlanzi baba kune comment engiyibonile kumfanekiso oqoshiwe lengikhuluma ngayo bani ithi le comment inkosi langa yathi labantu benu ichazile nje abisithi nabagawutshwala njalo njalo asiyeke mhlawumbe icomment ake ngibuze la ke babunhlanzi njengoba mina ngiyinazaretha angikuphuza utshwala mina nami ngiphuza utshwala ngiyaligcina isabatha mina umthetho kaShembe ngiyawazi wonke ngigqoka ingubo emhlophe qwa hayi blue uyabona hayi blue ngigqoka ingubo emhlophe ewukhaliki kwafika wona amakhosi angitshela ukuthi ingubo kaShembe imhlophe lena egqoka abantu abaningi akuyona bazongizonda futhi ngoba ngikhuluma iqiniso uyabona lo isonto lifa ngoba sisemanje sihamba netayela sihamba nokubuka akahlale neqinisweni abantu ababuyele ekaliki mangiqhubeka ke babunhlanzi njengoba ngiyinazaretha nalapha ekujabuleni emzini wamakhehla lo engikwakhele wona liyagcina isabatha nginazaretha nje ngiphelele babunhlanzi nayi indaba la ikhona babunhlanzi lapha kulomuzi wakaNgcobo engikwakhile ake sithi sengiganisa manje indodakazi yami sengiyayikhipha ngizoyikhipha ngengoma yasesontweni noma ufuna ngiyikhiphe ngehubo lakhona ihubo abantu abadala bakini kokuqala nje abaqala balungisa siqale lapho ngenza abantu abadala bangenza ngehubo lona abantu abadala bakini bangenza ngehubo lakini asiqale lapho ngaphambi ukuthi sifike ekutheni ukhipha indodakazi yakhe yokuqala ngoba abantu khona abantu babesonta nabangasonti ngalesikhathi uhlabelele uhubo ulimemeza noma uhlabelela bayaphakama bafuna ukuzwa ukuthi uthini umzukulu wethu akithi izwa lo nto ihubo lidonsa babesonta nabangasonti ihlabelele inkosi ethi makade sidonsa abantu asebabanaza laba abakhetha wena mbanjwa labo ubamele wena izwake nje ubamele khona umele abasontayo nabangasonti funa le nto sihlanze indawo khona abangawona amaNazaretha babunhlanzi mangiqhubeka kube sekuba khona enye icomment ithi lamahubo lawa asemakithi uma usuyinazaretha usubhabhadisiwe awusavumelekile ukuthi uhube ihubo lakini kufanele uhube ingubo kufanele uhube ingoma zasesontweni ngoba lamahubo asemakithi aqanjwa ngendlela eziningi
abanye babegwexa abanye njalo njalo ukubekile nje lapha kwi-comment kungabe lokho imfundiso kaShembe yini ukuthi amahubo ayimthandazo emakithi amahubo abaluleke kangaka ekuthi makuhamba umnomzane wekhaya uma ephuma umnomzane uphuma ngehubo nalapho bangiphikisile futhi bathi ikhona ingoma ethi ngingumhambi hayi ukubabo labo bakho nomba nje nina should nikhuluma manikhuluma belukhuluma namaNazaretha la sikhuluma ngomndeni umndeni wakiniqala ophila khona osondana ongaso wakinje ophila yabo khona bamaNazaretha khona bangayisonteli ihubo umuzi nomuzi unehubo la okulona eliphamisa idalwa namathonga lelikhaya amathonga ngowaphamise uNkosi eThimakade uNkosi eThimakade umela abantu abayamakhola babesonta manje uqondene kakhulu nabantu abakholwa asebaphenduka futhi mhlambe lombuza ngokubuza yebo mbaba ngoba wena ungowakaShembe yebo mbaba enkolweni lesikhonza kuyona yebo ngiyakholela ukuthi izinto zasemsamo niyazenza kakhulu mbaba uma nenza izinto zasemsamo nihlabelela ingoma zasesontweni yini noma nihlabelela kunamahubo aqondene nomndeni uma kwenziwa izinto eqondene nomndeni waShembe ake ngivule nje manje lento ukuze uqonde kahle uyilandele lapha ephambili ukuthi khona ngeke ngikwazi ukuyikhuluma lapha ephambili ngaphambi ukuthi umqalo wendlela esekhona nje saphila ahambe kunento eziningi ebezenziwa ekhaya bezamasiko wase yafika ubaba omkhulu ilanga ezinye wazivala uyayizwa lonto nje engeke ngikwazi ukuyikhuluma ngoba abantu basuke bayithathe babuyele kuzona kanti kuyizinto mhlawumbe ezinye engasamukelile ebandeni angithi ayizwa lonto njengaleyo sengisho ukuthi kunamahubo aqondene nomndeni likhona ihubo la kaShembe zikhona futhi izinto ezamasiko bezenziwa kaShembe nezimo mhlambe ezimfihlo ezimkhulu angithi yabo nje umkhulu wethu thina umuntu ophethe umsamo wala ekhaya umkhulu uSifehle ubethi umkhulu uSifehle uma kwenza umcimbi la kaShembe inkomo yala ekhaya ikhonjwa ngomunye iwe phansi engahlatshwa angithi ayizwa lonto njalo ubethi thina bonhlanzi bomathabuzo lodonso nyathi kanti sokhabze sizokwenza umcimbi kanje abese yithi lenkomo bese ishaka phansi wayilanda entabaso angithi uyahamba ngenyawo engayiqoki icathulo okuyena ukhokho wethu uyayizwa lonto njalo futhi ezalo udadewabo bomqalo wendlela angithi uyayizwa lonto njengale engazalwa indlamhla ezala udadewabo kamqalo wendlela umshaka uyayizwa lonto ngoba inyanga ezunela ngabamlanda lentabaso uyena umuntu obeyisisekelo somsamo wasekhaya kunezinto eziningi ezamagugu nezimfihlo engeke ngikwazi ukuyikhuluma ngoba sekhaya engikhuluma ngoba mase ngiyikhuluma amaNazaretha akasuka afuna ukubuyela kuzona engizaziyo mina ngokufundiswa ogogo bathe mebehamba gogo mina ngihlala kakhulu nogogo basichazela ngayo yonke izinto zasekhaya sengisho ukuthi kunezinto wena ezamasiko nehubo lasekhaya la kaShembe uyabona nje lonto makwenziwa izinto zasekhaya nihuba ihubo lakhona ngoba akukhona phela esontweni uyalibona nje lele thina siyabonga webaba wethu kwakuyihubo lethu sasilihuba uma kade kunomcimbi ekhaya sekuphela umcimbi waShembe thina siyabonga awu thina siyabonga Ngathi yabona thina sasiluhuba kusekhona gogo sekuphela umcimbi yabona lonto bese mase siphamisa isithebe angithi uyabona lonto njengale bese siguqa phansi Nhlanzi Mathabuzolo Donsa Nyathikazi Inhliziyo sokhabuzela siyabonga bese sihlabelela ihubo thina sisiyabonga webaba wethu yabona kungabe ihlabelelo noma yihubo kwakuyihubo lokubonga emathongweni ngomcimbi ohambe kahle ekade siwenzile nina bomathabuzolo umndeni ogogo bese thina bomathabuzolo angithi uyalibona lonto njengale masiphamisa isithebe bese siyahlabelela kwagcina kuyihubo selingana nakumaNazaretha selihulu kodwa maningi imbanjwa amahubo abekhona ayisisekelo so ngoba mwenza umcimbi manje awenzela ibandla wenzela umndeni amathonga lelo othulile omunye umuntu ke babunhlanzi uzothi ngoba ke ngempela thina sesamaNazaretha kusho ukuthi nathi sekufuna sivele sihubele wona le hubo nayo into cha umuntu akahambi kanjani umuzi nomuzi mbanjwa unehubo lakho angithi phela mbanjwa ngicina senoShembe ibona nayo ke inkinga ingakho manje ingakho babunhlanzi ungaseno kambani so akaShembe ingakho sabe khona oShembe abaningi nje abawoShembe ukukhumbula ngelinye ilanga yabona lonto kuqhamuka insizwa
iyangibingelela ithi ikhumbula kahle kanti ngizohlangana nawe ngithi awunanga umfowethu wabaleka uyabona lo ilento yokuthi abantu bafuna ukuphuma entweni yakho omunye azafuna ukushintsha ngisho iID ibizo Shembe bese yambuza uthi emathongweni kuyashintshwa yini ngoba ngeke ukushintshe egazini lakho lokuthi wakambanjwa noma wakangcobo uyabona lo kunongcobo legazini lakho ungakushintsha kaID kodwa la ngaphakathi egazini nasemzweni nasemthambeni yakho kunongcobo nombanjwa sengisho ukuthi abantu abakhonze kaShembe kodwa bangafuni ugcina sebehoshembe uyabona lo abakhonze baba amaNazaretha babize bahambe ngenkambiso nemfundiso yamathonga abo balalela imfundiso yamakhosi abaholayo akaShembe uyabona kuyabaqonda manje ungafuni ukuthi egcineni usufuna ukuthi wena ube ilunga lomndeni iba ilunga lebandla eligcwele hlonipha imithetho yobukhosi nemithetho yabafundisi kodwa ungaphuma ezintweni zabantu bakini 100% eziphila yebo manje mbukelo wempunga yesintu njengoba wena sewembulelwe ngokholo okholwa kulo musu kubaphoqa abanye abantu ukuthi bembulelwe ngenkani isikhathi sakho wena esafika nabo siyeze sabo manje njengoba siphila sabantu sihamba nabantu abaningi mina njengoba ngiyimina ngiyayiphinda lenkulumo kukhona abantu abayizayoni abahamba nami abasemaromeni abakodashi uyabona nje ngisanda kuba mina nesibonakaliso lapha ekujabuleni kuqhamuka izalukwazi eziningi zifake izivatho lezi zamasonto zahamba zazawungena ngesango zahamba zako kwenye indle engiyakhele ogogo lapha zafike zangena zahlabelela lapho zihlabelela amaculo lawa acolwa kulamasonto lawo uma ngimile ngithi mina hey lo gogo lapha ngoba mina ngangehla ngithi ngiyekhaya elikhulu esibonakalisweni ngibe sengijika ngithi ake ngihambe lo gogo ngibenzela amakhekhe nonemenite nobanana ngangena ngaphakathi ngabe sengiphapha asiphathe kahle mbanjwa izidalwa ezikuthina namathonga asembethe futhi sazi ukuthi bonke abantu samala akubo bonke abazoguqwa baba amaNazaretha ngoba usuyinazaretha kunjalo baba uNhlanzi akubo bonke funa ukwazi lokho uyabona nje uma wona baba uNhlanzi inhloso ungene eMadavid mina abantu abake bavele kumina abamaNazaretha abake bavele kumina amakhehla awu2 amakhehla kuphela akhuluma nje indaba kaShembe ogogo haya bakazi bafike bangitshela futhi ungabaphoqa ongasho ukuthi labo abangaguqukanga baba amaNazaretha sekuchaza ukuthi banenhliziyo ezibukhulu noma bayona inhlanhla empilweni yakho nalabo abangabanga amaNazaretha amathonga akho kumele ukuthi nabo ubalalele ubenzele idingo zabo nezicelo zabo njengoba bese enyameni yakho nibekwembethe kuyibona abantu abawukhiwe impilo yakho asiphatheni kahle abantu amathonga ethu kuhle silalele intshumayelo ishwe emasontweni noma emathempeleni kodwa uma intshumayelo ixabanisa noma iqhatha nemindeni yakinelelo othulweni leyo ntshumayelo akufunela ukuthi uyithathe iqiniso thatha intshumayelo ongeke iziqhathe nedalo ngoba omunye umuntu uyakhuluma kanti uze into ayikhulumayo akusiyo into ongayithatha uze uhambe nawe uthi yoyo nawe ilalele nje intshumayelo hayi le ayihambisani nemindeni kunjalo hayi ukuthi yonke into esho umshumayelo uma umfundisi efuna uyithathe njengoba injalo lezinye zithathe ezinye ihlungu uthi hayi le ayingifanele mina le ayilungile ngoba egcineni abantu abawukhiwe impilo yakho idalwa zakho izona abanikazi bempilo yakho manje ezama ukuthi nambanje abantu ke abangahlubuka imindeni yabo ngenxa ukuthi yayingasonti futhi abangashayela imithetho baphoqa imindeni ukuthi ngoba sebe amaNazaretha efanele naye imindeni cha amaNazaretha ngenkani cha wena cha awuphuza utshwala awusebenzisa umuthi wena uhamba ngomthetho hayi wena nje utshwala uphuza kodwa bona sizokhumbuzana ukuthi abantu ke bangaphoqa imindeni ukuthi imindeni ibe egcineni amaNazaretha ngenkani bayihloniphe nabaphuzayo babathande bazi bayinhlahla empilweni yabo mebethi mntanami ngicela nami ungithengele kwami mina into engiyezi ngithenga ijuba ngilifaka ukuhambeni angikwazi ukugaya angikwazi ukugaya yebo mba ukhona enye insizwa iyaphoqa kubo abayifuni manje inkolo kaShembe yaphoqa ukuthi kubo akusangcwatshwa ngebhokisi kwaba khona lokho kuphikisana yabona emndenini ngoba nake neseyinazaretha yena umzukulu uyini angangisazi ukuthi uyini kodwa uyingane kubo kungabe kufanele yini baba uNhlanzi nasentweni yabona baba uNhlanzi isabatha lekuphila isabatha ikakhulukazi kwabalele ingako mina isabatha ngiligcina ngoba ngambulelekile ngalo ingako futhi ngwakhile umuzi la lizogcinwa khona kodwa ngangabaphoqa
abantu basekhaya ukuthi baligcine ngesizathu sokuthi lo muzi engikwakhile usayiwona lo muzi wasekhaya kodwa umehluko ukuthi ngelulile ngoba isabatha ngiyaliqonda ukuthi linto enkulu angakhe lapha iXhokovana bese liyagcinwa khona ngoba kuze labantu laba abakholelwayo kulona abalele bezokwazi ukuzokhosela uyabona lo umbuzo wami ke la ukhona ukutheni njengoba isabatha liyokuphila babonhlanzi ufanele yini umntwana ke okuwukuthi ke manje agcine ngempela ke ebahlubuka abazali ngokuthi bona baligcina isabatha sesikhulumile ngokuthi akabaphoqi sengibuza manje mayelana nokubahlubuka ke manje ukuthi ke uma abazali benze into ethile akasezi yena ekhaya kufanele nikwenzeke lokho akuvumelekile ekhaya kuhlala kusekhaya ekhaya noma ngabe kushaya ingoma noma ngabe kuphuza utshwala ekhaya isekhaya manje uma wena usuhlubuka umndeni ukuthi wena usuyinazaretha egcineni amathongo nawo azokuhlubuka bazosuka labantu abakwembethe egcineni phela abantu abawukhempilo wakhe labantu abalelo thulile awunayo imvume ukuthi uhlubuka umndeni uthi wena usaye ekhaya ngoba nako wena usuyinazaretha lapha bayaphuza noma lapha abanja ekhaya isekhaya fike wena uzothe ungaphuza utshwala uthenga uthulitha wakho ekhokhi nama isamo uphuza idrink uhlale nabo ubeka idrink yakho la nixoxe nomndeni nixhawulane nobafo bakho kube mnandi ekhaya ucela indlela awubhema ugwayi awuphuza utshwala kodwa umndeni kunjalo hlala nomndeni awukwazi ukuthi uzothi uzobalela umndeni ubalele ngokuthi wena suyinazaretha ake sehlise kancane bafowethu ekugijimeni akufuna ijubana ake sithukuma kancane iba yinazaretha wena asingezwa manje ngabafowenu nodadewenu besithinte encingweni ukuthi awunanga umfowethu sesilawula kangaka kanti yona into enifundiswa kaShembe yini leyo musu ukuphoqa inkolo kaShembe hlonipha kini khona abanye ke abafaka icomment bathi kunomehluko phakathi komuntu okhonza uShembe neNazaretha ngase ngithi mina iNazaretha alibaphoqa abantu bakubo alifaka inkolo kaShembe ngenkani kubo ngoba iNazaretha liwuphawu lenhlonipho emhlabeni inhlonipho uma uzophoqa abantu bakini uphoqa izinto kini usuvala utshwala kini awulona iNazaretha nalabo abashumeza abantu siyabanxusa manje abashumeza abantu into eyokuphila bangashumeza abantu ukuthi egcineni abantu bavukela imindeni awuthi mawuqala uyoshumayela ethempeleni nje umgcotshwa ushumayela ezophila ngoba manje ufika uyishumayela into umuntu ayithatha ngenye indlela uyafika lapho umuntu uvukela umndeni icala uShembe uyolibhala kuwena awukho umthetho uShembe athi wena noma uyinazaretha hamba uvukela umndeni uyabona ingakuthi uma ushunyezwa into kufanele enye uyithathe enye ungayithathi uyizwe into safe ukuthi lento le izongiphilisa hayi into ezokuqhatha nomndeni yabona lo bonke ke babunhlanzi ababukeli bempunga yesintu siyafisa ukuthi kubona bonke abangamanazaretha siyacela bafowethu nehlisa umoya inkolo kaShembe emhlabeni iyazondwa izondwa ngenxa yemisebenzi yethu izondwa ngenxa yokuhamba kwethu uma wena uzothi usuthatha uShembe bese uzibone kuwena wedwa ongcono kimi uyifaka isichitho inkolo kaShembe hlonipha ukuze labantu bakini abangamazi uShembe nabamzondayo bezomthanda ngenxa yenhlonipho yakho kodwa uma wena uzophoqa abantu usuvala utshwala kini konke usukwenza ngenkani uzoba nenkinga ulwisa umndeni uzoba nenkinga ukuba yiNazaretha kini abafowenu nomkhulu bakho bephuza akukuphazamisa indawo ekukholweni phinde manje awuphulule nalabo ukuthi uthothi omakhelwane ebakhonza kwenza izinkolo awusambikelela umakhelwane ngoba nawe uyisayoni noma uyiweseli wena uyiNazaretha kanti ukukholwa kunjani lokucwasana awuthi noma uyiNazaretha athanda umakhelwane wakho lisho njalo ihlabela zikathanda manje njengoba uyithanda wena uyabona lonto uyabo ungamphazamisa umakhelwane uyabona manje uthi uyiNazaretha wena ngoba usuyinazaretha asakwazi ubikelela umakhelwane ngoba uyisayoni uyabona lonto njalo impakamo evelaphi ngoba thanda umakhelwane noma ngabe uyisayoni noma ngabe uyisangoma noma ngabe uyiweseli noma uyiRoma umakhelwane wakho eweseli kodwa manje thina sibuye sibe nokucwasa ukhona nje 185 uyikholwa elinjani hayi usizi lumi lodwa isho njalo ingoma u185 ingoma yamaweseli ingilosi aseweseli khona nakhona la ekhaya
asikwazi la ukuthi sothi thina igcinini sifane manje sicwasa iy'nkosi baba mkhulu sazi ukuthi wakukhona ukuxhumana abantu abamkhulu namawesile inkinga abantu namanje angazi ukuthi ileli kodwa nje yebo nje la ekhaya sithi ngamkhubeki umakhono wakhe entweni yakhe sondahlaba samandaza umthandazo wesabatha ungamkhubeki umakhono wakhe entweni yakhe amanaza nabo wathanda umakhelwane hayi ukuthi umuntu ahlale efika kuthini ezobika inkinga ukuthi awumakhelwane ukuthi nawe awube mnene kumakhelwane uzwane nomakhelwane ukuthi ukhonza apho usindisiwe umakhelwane uyini thanda bingelela nje umakhelwane niyaphila finish akusho lokho sekukhona ukuzosuka kuwena ngicakaya abantu uyabona babunhlanzi uma uzophatha lento ukuthi uzitshela ukuthi wena unkolo yakho leyo nto izokulimaza ngoba manje kunabantu abaneziphiwo khona enye insizwa ithi hey yabona into zami njengoba zikhanya nje angifuni ukukhuluma amanga ngizohlambuluka ngigezwe isayoni ngithi mina akulona icala phela lelo wena ukuthi kuphela wasukwashumayela lento yakho yakwakhela udonga ngoba yayishumayela leyo nto lethi washumayela into yakho yakwakhela udonga phambi kwakho awusakwazi ukuya kumuntu onesiphiwo ukhona futhi omunye wasizwa isayoni wahamba wayobonga enkosini uthingo lathi akahamba izayoni ziyafika nje nakashembe nazo zifike inikela isonto kashembe zizonikela kashembe kukhanye ziqhubekele izayoni kunjalo akulona inkinga usebenza ngendlela eziningi asiyeke lo mqondo ube unkolo yakho bese ucabanga ukuthi omunye namabandla uthola ukuthi uma kuumngcwabo nje noma umlindelo mbanjwa makasukumisa wona sahlabelela usahlabeleli wena awulona ikolo ngokunjalo hambela umngcwabo wawomakhelwane noma beyizayoni noma yini behlabelele ihlabelo sasezayoni sihlabelele uyikholwa ngathi uyikholwa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma indaba yokucwasana uyayibona lona amabandla mina ngazi ukuthi kanti ukukholwa amabandla ayangazi hayi asiyiphethe babunhlanzi le bank sibonge kakhulu babunhlanzi ngemfundiso ezinhle ezakhayo eziyiqiniso ezingezwakali kahle endlebeni zabantu ngoba kunabantu babunhlanzi abafuna ukuthi masifika la sikhuluma izinto ezithandwa yibona nezivunwa yibona ukuze bezokwazi ukuthi basincome asifune kunconywa njengoba sila uma kuukuthi wena wawukade usethemba awusasethembi manje ngoba sikhuluma leqiniso elikushayayo asinankinga thina ungablock ama uthanda ungenza noma ngabe yini mawuthanda ungasakubuki ikhasi la kuphoqwe umuntu la asifuna ukuthi sithandwa abantu kodwa sifuna ukuthandwa yilabo abasithumile sifuna ukuthandwa amakhosi asekuphakameni namathamba alele phansi kothulo omhlaba ngoba zonke lezi zinto enizenzayo ukuthi nihambe nolawo lemakini nithuntubeza isithunzi namandla amakhosi asekuphakameni nenkolo enkulu kangaka kaShembe niyenza manje ukuthi izondakale emakini ngesizathu sokuthi nina nifuna ukulawula ngayo emagcekeni imizi yobaba benu iyekeni leyo nto hloniphani nakho imizi yenu la nizolawula khona ngenkolo ningalawula emakini ningalawula abazali benu ngenkolo ngoba wena usuyithathile inkolo phuma wakho umuzi okanye uhambe oqasha bese ufika ushaya umthetho khona kubaleke kodwa siyabonga mbanjwa nami iwasho sikhona ziyatholakala bayithenga phela kunjalo babunhlanzi ngiyabona ukuthi kanti usodlumzila cha zikhona iwasho njengoba beqhubeka bethenga abathenge kakhulu abantu umkhiqizo khona ngiyayenza ade ngikhona nje umunye emisha ezayo kodwa ngicela ukuthi nje zonke inhlobo yewasho sikhona ziyatholakala uma isikhona babunhlanzi le emisha ezayo uzofika vele la kwempunga yesintu sizoyithula le nombolo lokuzibona zivela la screen sakho ezakho babunhlanzi umthinta makuthi kukhona eminye imikhiqizo yakhe uyifunayo uniziwasho laphana zamathunzi iziwasho zemimoya iziwasho zothando uhlanze igazi lakho lihlanzeke uzokwazi ukuthi uzithole ngokushayela zona inombolo lezo zibona escreen sakho siyacela ukuthi ke niqhubeke njalo ni subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV niyithathe imfanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo kakhulu bese sithi nje impunga mina